Check. KCFM. Check.
Rende yigarende nonyeroche. Nao turaiga check 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 mo eme amo tole
Matiang'i pero online we going to watch TV amone radio chira sense media online usase mitandao iko to live TV we going to live TV na we going to live ase TV karibu sana kwa sababu tunaleta kwa Kevin wole we want to the TV na radio ya Gatembe FM. Mwaziri Fred Matiang'i karibu sana. na ndiye toko enele mwana nyasaye mbuya mwana asenjeli bagiri twanyorire okwana mona inwe na inde na inumbuya mono esoko to nyorali bagiri kumena na bantu baminto igende getanga narorire na ndikia ngokiri 2013 karo twasoda serikali ndo bata TV jingani ngane jire jingani Gusii igere TV to bata jingani ne jire to bata jingani asenje digital migration to Rwanda 2013 2014 2015 so that broadband spectrum wetoke abantu baito investment jire na magana mangi igere abantu balenga balikire oro yegente igere abantu baito balenga to kera oro ya magana igono I believe nga ekara abantu baito bakulige history esitwarure ngonyo rwalinge sigi rito Rwanda tali sigi alinge yabosa twalinge kurwane sigi ekene na kike twatagete twajire tinyinge twara tinyinge Ese don settlement scheme yansiyo ngumanga na iborete tunano na kinete na jete manga primary ko chakara 1974
mwalimu mwana headmaster mwalimu Jeremia Muguna na ari na Nyambono mwalimu bandi bansomete primary abo jo nyaga ngo baba Peter Getondo no bale mwalimu Mboga bonzi no bale bansomete primary no bale pakabono no genda boko banyora bakatebye mana ba Florence yobale bali mbana bansomete ngekiyo so say to saying bulire settlement scheme donc in taba yo bane banganye ku South Mugrango lakini banganye na wana wa Minto njiko nyatinda ibo njena wana wandi wa Minto akinoro lakini no to ibule to scheme no to akin toro mina wando ito na bamoise kulieli Gusii yonzi bunere asita yo Gusii yezo akorro maene ndabwatia abantu batenga nabantu ba Minto tuwana ine samanyi kera senko anda Gusii ga yombota abantu ba Minto bona actually yeko ba sa kongo so tabo maene yeko ba kongo te banga se to ninga usenga kera ngo ya kera ndo zi ko genda bani normal tuna ba Wabira manga kamangi bandi chikande bali ma bandi bali masaba chikande chinde majoge estaba ngoita bandi chande charu ono maite kunzi na wata eso debo bwene tuzo Biona sana kuibwirira mwanchumurire no mutegereri bwechi TV chetu ne radio nga umuwaziri Matiang'i no Gusii ana bakwimanyekanigo aheronyaga kindete settlement scheme gonga tenga onye kwa mete ronge kwa manyire na abantu bamasomete kuibwirire igo tokwenda limuryoka goikase amaswali tubate umuwaziri go tubate abararia usabari kyamangana kurwasi bitaseni byonsi nakwanaga birega na kiro yomo na ko ngwaliribaga anyaro kuburi swali igo ngusabanga ase egikagitari ekenene igo nguchikura maswali korengano tuyibangete na igo tugusaba ko uwanjira kwanza no problem biyabara sana ndero naja utegera yes asa maswali tubatiri tukulia lero uchi asumu waziri igarengete igoro bakorari bwaye kurunga kiaso tase serikali na gwikira bono igabuna mu waziri guso imono tokuranga super CS uyo wate chinguru chitalinga waziri ase serikali na tuwe togeri buno mu Gusii liswali tangani igori kurukura sigita seni gya Minto FM gitaseni kya Minto igo kira kurase company ya uburaria ya serikali ya KBC na uyo guchukuri swali liga igakurukwa Alfred Sosi uyo guchukuri baga onyara kubuli swali Jamono sana mwaziri wetu Dr. Fred Matiang'i iko enkasi nyumba chetu chobali cheke Gusii biamono Jama liya tana muna kwegule kwa Alfred Sosi kwa station ya Minto FM. Igo mbata maboli ya bele mkuboli, boro yogo lendi. Ibo litanga ni mkuboli nga umwako ugocha, ose 2022. Tuwaligele ili ogocholi, ogochikoba. Kero kende, ngocha chile kiate kachise gicho bolisa kwa. Abisi ya une kwa tebelo lendero siyo kwa nekinga kise bolisa kutilo chikwa tuka umwako 2022. Ekero kwa ucholi kwa koli. Ibo liya nelia kabele. Ni igoro ya ogu amate ekati y'abanyanyimbo amo na raia asama tukabwa ngetorera so ngurausi anana mona aja sasa mu yalioma pago sinyana ko seba ba kuiditania mona abanyanyimbo kero kenda isia une kwate mero beleleo sio kwa nekinga ogu amate kati ya raia amo na abanyanyimbo nkoimukere kubole osenko baboro ya mama Biamono Alfred Sosi kurwasi gitaseni kya Minto FM asa maswali ayabere ayaburiri umuwaziri ndamona igoronga kiburendi bugocha kubekwa chinga kichoba choli bugocha mwakogocha na abigo oburiri linde igoro bwa mategati y'abanyanyimbo n'abana inchi okay mbuya mono litangani esa maswali kwa boli ikiana nde sote so akorro bwana ina maswali ale sebirengeli bya bantenga kiyebonega omaite litangani ntebenga nende kini ntuwende kwene le monna Nyasaye ngambia mono kiara mere motokora Nyasaye otoire neli bagatwanya nde wetere so monna Nyasaye tokorera abantu bitu kala chukuru cha kora 2017 uyo mindu jano kaiseri gasirete Matiang'i osaba tutikere tu Matiang'i ya moto akachikura mwana na akanganya akandebimbateranie emeremo ya interior amana yegisemi ase Matiang'i tanomo onarenga mu minister o interior no mu minister we gisemi na mu minister arakabere Matiang'i sitemegema lakini ninje na internete kala chikura chiwa kwenga kiyo twaja ko muroberio
ntua somete chirese ntua somete ko ruoro mna tua kora tenga ki gocha na ne chikura jiri mwezi ko nyori jari ngi chinkong kera ase afrika ma potiana go kanzo chikura chirese kanga dijuma itenze ya rwana kanga manyinga ga itekete bo sana onye dalio monenya sawa to konyete enda bakenya bakababa le meneli and so on ne karo chirese ya potia karo chiro le endo ga karo chirese ga juga januari karo anda ka yimu makubwa ya ga urba lakini sawa wano kuruilio tukasoma chilese kuchakrama tu achariwa chakra 2018 achariwa manina confirming the ministry witu achariwa plan yokoreta wantu wansu kwa security together kento kuru kamuta agency security plan esa wantu wansu wa uja watikari na wale wantu wa intelligence na wale tuenzi basically na wanyina wahami wakala tuenzi pia kwa chakulige nini kiri kwa ase nito mgate intera yoko kama hana ase Kenya kurukwale mata alio maitha se marisia jagete kampwani si Kenya and so on kugenda baka Mandera Wajia Garissa rurali maitha bokongu bwa to bwa Al-Shabaab ansa on sipi utobwata abantu bamenyete inse bakonyonka otoba to kobanga na ndikabere tuabere to twale mesange kana kutwa jagete mwaka wa bwana go to jagete mesange Tuaturi abazigari bande by the way ba chinze mu kindi cy'abazigari abahange batali bakawaida kuru 2017 otobati kuru bushingi cy'abazigari bali batali bakawaida tubada twaka urwari DU rapid deployment unit tubada bantu bande commandos bantu bali special abahange tuaturi none group ya batwati boka women commando team tokoso yesa bantu batali komanyikana tuaturi ni group bushingi cy'abazigari chiretare gukora mangana abandi bakwana n'ijingamia bari kugana n'ikigari ena baranyara gusoro stand me okongo tayo and so on so yanda hatebi abantu bamindu kolengana una tokorra mutuna mu ene muna tuwe bangete ndoro siti musomo pango isaine ne ni ntayari tole igite koba nandike nengeko ndike ndo isa koba na butoko manya mapema gitaraba lakini end of course nkolerengo tabanga ni igoro ya itu twenzi itiko bekomo iko ya tobe kitio malemba bantu baito bajucha ngure ito kweko malemba kazi na to akora kera ito ulikorara iko tonya kanyona report kuru kera se Kenya ga ngegendere Kisumu asa bantu amete bisa kwebinge amononye na kuru gatigari magana kiagendere toro ni tumanye mapema ndosa konyo rututa kari namba ibere ngende kyabanya nyimbo abana inchi yango tebi no minister of security mai tapa kiba tapa aindo reta moroki reta muibi reta nonde abantu no uzwa na abana baho bon panyoranga bamono mukabarali ucha ndero akora kendo raitani to pasgali abonzi bina to baturini to abaire cost to baturini lakini onyondo mo se babere baminjoi baachire kunyi buta baachire kuyiga wakabantu to lakini umwe tuzi wake sabu uzikukirelia enjira tu akorera basgali abakorera bananji be tu alete discipline nene tarengi kureza basgali akiryo asana in fact za basgali bakorera bananji be no injo bwe komanye mu minister angendo ndagenda teriyo manje bwe komanye no mu inspector general na ba asege ntige kwapenye toko ge igendo ngote baneke
tingo kana tiko ngaina bantu ngoma yetenga basikali mbali yokorama basikali ngokora mmoja. That's a fact. Lakini tuwachake reduce ya mangana ya ase hingo sawa abantu bamintu ekera mama jobu na yakoleire namba yemo tugenda twake report namba ibere ndobaze kuburuka ndobe kabazigari bonzi ipiamo totebe ngwana bazigari bonzi bina abantu ababe bono tiana kubuli na balimu mwani mudali yo moko ndo karama mojobe ko mwana kwizikuru bulito tuamu butemeremo bagenda kujali na bagundekane mugundekane ndali yo ndo koroye mama mojo yo moje sadaka kama zeli na bazigari na wali kana kukorekana bile wazi yes. Uyabona sana mwanchu muligere no mutegera lito bweche TV ne chiredo cha Gusii ngagitinga kwigwerere asama chiwa ruri kura somo waziri Dr. Fred Matiang'i igoro yo bwamate bwa abanyimbo na bananchi na igoro yemero buri abekirwe kwene kingo bachori bogoche bwakorekanire asenchira yoborendi gusasenchire ngiye ndonge ebwato machoko igotokwenda waziri asiri swalirinde nabona igotokwenda bakasi giteseni ki radio gya sayale tumunyole omungwano gurunganere Zadok Dennis no Gusii lakini akuru kamuri tayge songoka anyare guto buri swalirinde likobwatia. Yes Zadok, asante sana bwana waziri asomo ikirana ikawakya lero ukwanira magana ao aregete ao kuredi asisi itoka Kenya itangani ingongo kwa Dennis Zadok na ase ekekoro amatuko amwangoiga aliyesemeria kapete mwobisa w'abanyanyimbo oyo kurukunga pension nigo akagerwe goita abantu batano noyomo abwo ase twasinyirunga kigenderete kokere serikali kurwabuli tangani konyora mwatakire kunya uburendi na gukinya ubwa matubuya ase ugwanjira abanyanyimbo komenya private tenancy bono bakabantu bachakire gutwara obwoba ase serikali ya Jubilee abwasumu waziri ole bwoburendi bwaime ase seito ya Kenya mero biriki mwabeki yokwene kinge bikoro ebiga byabo bisaba abanyanyimbo kuruta masasi guchia sabana inchi oikabire omwelio na abalia bagweita liswali lya kabere mbwate oli asemro gobe yabono kurwoso abisi buno muwaziri bwoburendi bwaime twarore chibe bichito oburendi bwogutingirwa gekolenganirwa nabwo litangani una bwangoiga asesemo eyiga ya burabu twagatwaliro bwebi kwechombe nonye nisoge lakini kuikira boni ga sanity ya roekadira sensemelia siri ni gani?
no akore peremende como to buile de mendo buile o ba ke mende mo sa asumbuete so aba ke mo sambilika ba ke ha ngamba ba ye mo ni rozo aba ba ke ko ida ya ba ko ba ko ni ko mo buile to te do la no le ita no le to ko ko ba ko so mo ega to do la to ko to mo te te ko ko la ita ke ni da ko la ita para ka ko ba no mo ko ma ke que do to akole yo na serikali no korozi mpango huko kama dawa zikaje especially when ni yake ndio wale mtu arose program ya leadership ndio wale ndio dawa zikaje bono mondo de bomo si eso somos y más de todo el program ni ya cadete por eso sabe todo lo niños zikaje pero lo de university para más como expectar porque Kenya más de que caraba zikaje ndio wale ndio digamos para que ndio ndio promote no no como caso todo lo ndio akalianti o promote bono ya canal de lakini wano president twe wanete kapisa nga enjira turakonye tikatogenda tulikia abantu bakorete kuri university abantu basomerete psychiatry abantu basomerete medicine abantu basomerete law tobaire mia meeting kianda toba turi as cadet police officers elibanyana bakora counseling bakorwalia ebali inspectors kero toko matenga mona hayo kwenda busongo ochikubo mosi yezi busongo uino muntu maite ko kanzo abantu uino muntu kulili muzikali unaje mambio rangu mu muroyo enjira alu chake kunywa marua mange na walaze kuitana no mungu noyo murangiri mboli ngikoreka na ngalera matukaya and so on and so forth enene njira turanyala okoranya konya wasikali baitu lakini ndobaze kwera na wasikali bonzi palego enenge ndukegocha asenge njobo kongo na ni mwarali to wade pass out parade une president ya wade wasikali anye ko bwata bokong inchukwane na into kuseli yo muntu manno matebe nye mu maneno mongo incholi yo monto omonene no eni nduga ega botambe ese kenyoro ye mwaita ne no mungu no se mu maneno no mungu mo ko benegento kutana wakana kwali isomo ke ko se muntu onde ko so mulisi we kanisa kwa matengo mungu na to makwana na erinde mwirana na utaita basigari baitu na barua manyega lakini abantu baso utwaru bo bangaki nga basigari na wali go bonzi ndo tali basigari bonzi konyo no moigo se babere unyura amarua usundo nyure nyasole ujiro letere mechande menge twajakira bono kubaligia na ndo twajakira program ende yakabere yo kuligia yo kuzikania basigari aba kubaligi bali yokoranga uyo muntu nyure nyasole mono twajakira barusio kubaire rehabilitation eline mbaje ucha akole bikoli buneli oli abeni akora decorate agaita abantu busa ese nje bwa manete igoro yo muswati igento yakabere iswati yakabere ambodia igoro ya magana yemero mepaka yetu na bamate abantu baminto litani mbia mono ese boso support yeno na ni mbia mono sama sabaino na ni muna tu wana inega amagana yo boyibi bwe chombe ne biasara obo ibu ejome ne biazara monda wazo ngai no de nga kingo mai denga ntu nga bazije to ko bajome to kunyomera akiango zenga obo ibu ejome ne biazara na inde e biazara biko yanda paka na nesa abantu bale e biazara ko yanda paka na nesa abantu bale serikali omuntu reze serikali o mai denga no muzikali alo suno muntu tene tazikete jombe cheibwa na rogo jwa kujibesa baadaye so egento tu akorete no kulia bazikali bali bonzi ibya banene tuchunguza abantu na ko batebinga iguiga engombe ko ibwe yemo ko naenda nende tokubwatie ngombe sambara ta akoera mujibu atotebie se ngombe ikia kiro monda kole gazia nenge ndekoma ide by the way kia mana yo mpaka hitu na bantu bandi igonye gene tege sokorero bwene nende ngwani nyo manenya sambia mana asili bakangeli okorera bantu baite gazi ni yonse ko yakora no bwene no kwerwa na beka koreka buronge na ina bakonyora matoke ama yana majibu maronge na obuoro mai dali gente kia nya sa to etie gazi ka to babanta aboro to kole gazi nusa nusu kwala oja tangine toma idingi kia beta igoro na indi gazi na yo suppose ko yakora igongo bwati abantu ne kere ngombe aziri no nyega ruguru mpaka koru bugirango roro mpaka ikorongo ingonde beti account commission abons babero yokisi no yonyamire engombe zire bantu mene message na indi bantu binga banyoro zembara nyora banyamari ko nyore ngombe bantu binga yachi tikere ngombe tego zire mbe oboza yongizire ucha wiki bwati kupake toke uyabona sana waziri egento andi akende buri gosomo gusi hare buri ngiringa emero buri kwa hebekire karura sekero geke ya ikira niyo bolende echomba yetugo obibu yetugo bwairire erabanga lero nkorwa si wizare yo ende yende kwa bekiro mbo chokora chikone kunga no nya tuya sekero geke aya ebitambo kirutu agira no bikutikira kobego but it's institutional getting institutional getting into kia kore kia bizo mande buna wono ti report de chobo ibu ejombe kanendo akakwa ndo akakwa de report bunejo otoje tokai wana 20 ipi
n'abantu ba interior gotobwa the platform na technology acha kera magoroba na kera mambi jinza ikomi cha mambi aba regional commissioner bonzi p batana batatu Kenyaga n'aba county commissioner 40 na batana babiri yo bakobeka report yoronga ngikiaba onye ndo kiaba bosongo ngage ndo ngiye bosongo wikankero le mambi na ndali njibu ikangakero mu PS mu inspector general n'abantu bande onye jombe jebu nga jombe njebu kati ya moroni na nandi tuwa manyanga jombe njebu kero tokuboka mambi tuwa wali jinza ikomi na ibere atotawi nga jombe jire ikere gazi neri bakora is institutional so ekero nebanga ndo yo mambi I believe wanda wa oja waisi kubwati plan iko kwenda ya accountability the problem will be solved. Biyabona sana mwanchumurire no motegerero Getembe TV igonkumanyi wandi director yanenga nda kurukania maswali kidogo Janet yogunga berasini ni nkuna turasole igogenderete kurigereria enkona ya bene yo waziri Dr. Fred Matiang'i no waziri wendi weme na wigo yomo bwabara ikuru asirongorwa Gusii au barasi serikali enene ya Kenya na igagotore siguru giho bokoreri bwaye na ali agendete okorune serikali na muno gucha asirongorwa Gusii igo bunana nyaro konyaro kora kuru asimu director na igante binganda agenda sesemu ya magendero neli swali gori guchikuru kuna se umuliki amangana kuru asigita seni Kigesa FM ikirisi ya Royal Media okuru kwa Helini Ocharo tumenye kwirana sama swali ndi baadaye ujugo chukua swali ngagitirire ngitase ensemo ya magendero mbia mano mwaziri asogoika asorongorwa Gusii gukwana no motegereri which radio ne TV chigukwana na koraria se ekegusii kwa beire asa serikali asegeke getambe na inde nigo manyekanete buna super CS otenenerete merubirie menge eyiya gokorona serikali aiga Kenya kene nkrora te yo Gusii arego kerie asemirimo ya gwakorenga kiyiga yonsi mbia mano mbuya mwana sana Irene intira rais yoko era liswa lene liga eboli ngaitu alenge 2013 na ninga itole bono asekeregendo no genda izoro si list kurugoro paka inze ngaitu alenge 2013 ikaro uro ai mwiti bibiri uruiga akalie muma ngaitu alenge abantu tubwate over 28,000 abasaye kurugusi ba benefit ku youth fund abantu abako tu abere toko ajibeza cash transfers over 50,000 2013 ngende inkere ngoro chi kilometer jeji paro zikulire no nyengusi ga tu akolire yo to etaneti karibu 300 na gento o ligere jinya gitali to bwaterero estu alenge 2013 zo wake hesabu capacity yani bitanda to bwate zinya gitali 2013 ne bitanda to bwate bwana zinya gitali is worlds apart osikuligere chisemi tuwabekire chimeza over 2 billion izichisemi yoka Gusii oka chikuru chete njira chakinde ligere capacity population ya bana baito bali chikuru chetu chinana akeli Jones Billy Kindo Zironga Nyambali whatever endete ibata abanenze 2000 ligere listu alenge 2013 omanyenga bana balinga bali kwa na chikuru ejo na ndembalinga bakwa na chikuru ejo bono ikiara enjira yoko pima magendero no kwebolinga ngainale ngigoro na ndinga inderero osikuligererie enjira ense ito ya chenchiri nende zo kolero bohene tigantebe ezo kolero bohene to tebanga ni national government yuka yakolere gaziyo inche zo tebe kene no ine county government chetu county government ya Gusii ne county government ya Nyamira ebitanda bya chiro reze county government yakolere amana afya and so on and so forth you see ngaitu alenge 2013 ngaibono tole ekine kintu kingenje mono ebintu bine munaone cancer center ya Bosongo gaiga ne loan ya serikali ya national government e guaranteed kuresa barabu bono toju gutwale gente kenene gake kwa nyabantu baito and so on digere Bosongo ga 2013 ndo wa the state lodge ga one to the state lodge Bosongo president yago chorara erika state lodge central bank to wa the unit ya usangire chibaza ya central bank 2013 ekwale kuliye passport na irobi kuline gali muntu inarwari tata kana boindi kwana kubeke line yayo passport Bosongo kuruzeli kwanyole passport ya kwagenda ebolinga ngaitu alenge 2013 ngaina ende bono tole ekero kulikirira ngenje kabire ngamune eso okorero bwene na ende bwete bio bwene amagendera akokane na mange asinali chiparango yeta by the way no pale ya kebiriko Mosobet Metamaywa ya nakumi kera tu aitro kale up to 2013 yokwali gwero zinejinze bere kwa kebiriko lene na miyo kokwenda mpaka kwa ikagari pale nya ya ibe chabera ikonge yaja osokera chebirate
it takes you 1 hour kureta no vya Chepirete kuika Kisumu airport nambo kuika gari ne ndege Kisumu oso gari ime 1 hour waichire nyanchongo wakore mndu vya skimu wakore na ende kwa iranire na ende kwa line ndege saa 3 wachire twajakira wono korosi BTV ndege to endo kwa na mwana Nyamira to ende kulige Lisironga na kiendege torange turanyole gitie kenene mono kera 1.5 kilometers eze ndege ne twin engineer anya kolandi elinde jambo jetie kubolia bantu Kisumu ejago denera Gusii amagenera akorekanire tingo barangole eriwire line ese yaikire to airport ya Kisumu yoke kumuki by 31st December onyo de mukiria maguta over 900 million liters ya maguta to kwero uchi ngumbu emero bile yonsi ipine ya serikali na ndi project ichonzi ipiche serikali cha akorekanira sengenjo yo morobelio kuri president engeka si 2019 inje kazi angedene yo kutenera ji project icho ngaranze na bakoliki bane twabeke bintemesa igoro ekenga ikere kwamete ekenga kitosu kujubosyo and so on and so forth and you can see the evidence nabatebe karotwa chakali kwa ngaki 2013 nejire dire ngatu wa TV Gusii look at where we are today Bwana sana lakini ndo muwaziri ekirukurigiriria ensemo nebikiraniwe kiparanchiri na ndebo igo chiachage tuge andake chiri chikorora kana chikwame tuna bono mugwekani paranire kurumara ni kwenda nyakoe batiari bantu barasa none gronde gipindi maambia se radio wa tenga ya bere gitebi kwame tari people the truth egeti kelie sikere mbako nyara konyora kene yonzo wetani 800 meters 800 meters nenda kulia wansa batana baberbo kabala ranya kolandio teko wa commercial asenge nje bitunu bire on the sides bantu albasi ba vision bachire bapimire jimbe oro bayone nye tika na tobeka chiba zinga ningaki ebigege bibira around igali mbi kwala ndege nene ela ndio oro zendege nene eteko amatuka itire kuru mwaka ya chama ko mwaka obule mwaka onyonka bonzi bingo likwa nga stora agache gitike ni kira sabwa bagusii bakaje batebanga bole mbuga tokire transmara abantu batanga transmara ngangega na seito egetigeze ko tokoro inche bole mubuna na kaworo moizo ndo toja ko gambe kero toleze serikali na bagoli bane ngatebi abantu likire linyamire ngima amale moye serikali ya roro na likire Gusii ngime sa amale moye serikali yale tole zonto nyoro bole motora akole 1.5 kilometers here runway nali ndege nera nya korande na abantu bali bawo chaba pimembe abantu no bali wa meteorological department abantu basibu aviation and so on bachiba pimembe ba predicted direction yembe na ndi bali libigege byonzi bira around nga ndege nenyale kolandi uzine nyale kwimuka no ize koligeli ese bitivire gendo ligeli munulike muna Kisumu airport ligeli muna Eldoret ire kolandi ndege ikonyora sakale kabisa ebigege kose bituna bitayo na lije pilot yegocha paka elandi ko sekera kwimuka yakabulite abantu abange ndi aranyale kwimuka doga kolero mo iyo two places asako rukiendege na asako rukusironga Nyamira bakateba ngo mono ogoro bonene abantu basi ba aviation no wali last week bakateba kiendege is about 1.1 kilometers ndo 1.5 which means nga twin engine totaitela ndio ya jumbo jet tekonyala kolandi oro bakateba no mombo lesironga abantu basi ba aviation no wali sironga mambi bakuji kupimike tikeli ya zironga wale wasento nyole 1.5 kilometers chirana we endegeranya ya kolandi onsi batie kino nyanya siongo no ena sande tonyole within Gusii toranyole egeti toranyole 1.5 kilometers irana we straight nebigege ose bituna bitali yange alijindega jiranya ya kolandi so ena gotebiga eno maene window minimbiro torakora chiparanjire chia jage tutarara une watawa ya marani umondo yeto kurubagachani osinyuru we process to kanda tabo ninga yoko motaminate to liye contracting hao umojimo jimi angwenyo biro okwana gore pale ya matuka mange ono te to liye njira musuko na umonda ko we gazi oje na moyo muyanga no mundu jokore gazi okwa we gazi uchako takano ya musinye to amurusio to ale to muntu ndo mwa so ni mai nga project ni jitiga techi na ga na bo machoga ga for example
enganyole kwenda KMDC arengeza buzu kobe kworo mochoke chaje tiana kobe kworo bole momboro aside igete nine beza njana kobe kworo ebintu mbule bunebyo twende kuligeri bono cha kwebuli ngaki tokora tubibeke pipeline nainde so that yo mweri oya bikoreke gendo byonzi bimbi ko yaralimo lakini ndo jenga ese hatua tu agendire mbuya tole uyake mama mwanchi muliro motegera lyo Getembe TV Dizi TV Getembe FM na bwendi chiri chonsi ntobwate no tule live asemito FM Radio Vuna Kisi FM Sayari Radio Egesa FM na bwigo Inka FM na VOV TV bwigo ntore online alias Kisi Hot TV Inka TV na Gusii Global Radio igo turasenkwana ya beno muwaziri Fred Matiang'i ugiyo yanda toteresa mangi gro bakoreri bwaye na bwigo bakoreri bwe serikali abuna utorega igo muri Kevin Mboli sibali bako twabona iga CCTV ne radio Kevin Mboli olega gukwa naye na maswali no shoganeti ingagetenga nkuya boli tole gusina boko yalika egaratunya kuya boli lakini ntole nabara libande kula sibitaseni au bagenda kubule maswali uchaso muwaziri ekaratu arura sese munyagendero nkwira na tora se chinsemo chinde na ntu kweba kuno sobokoreri wa bunu muwaziri w'uburendi wime asingi chinere mbere mo karabona iga igo nkwira na se Janet oyole oyo mo bwabararia kuro sibitaseni kya Dizi TV na wigo ole manager Dizi TV anyare kuliri swali mbia monosias ase enesket ndasa bobe ke microphone igorake igo mbia monosias aso goita bagochaga ge enesket nene diboli yane rigo chase amate ne amate se amate no amate asa matuka bwangoiga twarorire abantu mukirichike sama una abarogi baba bagusambwa n'abantu amate iga Kisi County bono obisi yao niki yabekire elio korora ng'abantu mbali koimukia richike sama bakabo elio gusamba abantu gusikoita abantu ibori lya kabere nigo ya ebinyugwa biri bitancheiri amarua butire ebinyoro na inda abagambi babere bakogosiwa mono aso kwegerera obwengi n'abaye bamarua ali atancheiri niki mero biriki yabekirwe elio gosiria ebikore biga byo kwenga amarua no bwengi bwa marua mbia mono yabona sana hiya kuru Janet nyamwa mukuru Dizi TV mbia mono Janet no bwene na tewanga bintu bibye bakore kana abyo bosoku abantu baminto ndabatebi mwana muna mangana yo za abantu bagotunga ngana baro maide igente kitanga ntu abere to batebi abagambi abajibu na assistant chief no ko koraji barasa batebi abantu nga tubwati by the way tigante begende kenekere bone kisambu keneraise Kevin tubwati obozibole eseligiko lya Kenya wakana no mungino yes igero akomungino otoko bwata yes kero mungino no mwana inji okawaita na bwato bwane bwa and so on uzambo mondo ne ijebe nki akora nabo no boiba itali egasi yao no koiro muntu yese serikali akiriboti serikali deal no muntu yu nene ntoras nye deal no muntu estu wairo me report kusiga iga ebintu mbali to akore na ndaba na injinze ko bapongeza ebintu ne binge kusiga ya to ateneni by the way asengenja abantu una injenga akira baguzimbu ya mono bata abantu nabange bamanyete abande bali mbale kuzima abande bara banyabiasa rabo nabono bosongoga monta ho ndikere text bobisinga kendo tenkera segete kerega waziri karage checkingo tingo tebionde njina ali abantu bali tebinga tokenda ujiga nabo to kwatenya zole yali kuru mwaite kale nyazole yali nkuru Isibania yacha yaitiraga Yakobo mpaka Narok yamenya kuru Narok Yakobo nabasigari by the way tingo ngajawa na inji nabasigari yamenya ujugo distributed Thika Kiambu and so on abantu bankoyita abanyabiasa babo songo nabantu merede message nga CS ligeri linge gendo kerega na ligeri ga ya police number ga giko mukiye zole yakorega na ndo boene karuto watete magana yo otwasangirite bazigari abonsi ibikyanda tokababutegazi patano nejera bali boniga tukabeke eseli tukabagambye kina pakasibwa anya abanyabiasa babo songo batante bitinga naje komanyira igo abana inji ngo tutebara magana aya ne inde kera batebire magana aya ngo karatole to iratwa mundu tabase kuira lijike soko boko kwaye kugenda kuzamba umuntu kuzakugenda kuyita umuntu amagana ali aba bogetutuga ntubwata abantu bwatete boniga tokanda kugambi mongina naro utetuga yaga kwerende wonchali another time ingakani amadonga no kora muno rakole serikali na bwebisa bwikatoko bwate finally omwali oyento bwata tabantu balia ngo monko kambugaro yo mokumiro abantu baminto ntobaze kuira majikeza amaokaito tojago saliense
Okay. Namba ibere egente ke Janet yabori igoro ya ebinyugwa nga abantu baito tuteneti Kisii county alone ko tuteneti abajibu ose 11 imeremo azenge njama ngana yokonie ebuza god nyango kali nyali bari mazaba ndo bwata no eno muzikali ito bwate boy probox okonia marua otumeka konia marua tingo kana bebe wikanko robo ene zabantu baminto tingo kana ngaki ngabantu baita bane mbali okole ngende kiboka yayo no maithenga anga na buone gali se kwe settlement izimera umuntu narengo ole konia marua okweruka nga OCS kandi ruzi amaruko ru Mombasa ojo ja koni butuko gali aba amate bana bandikirite message CS umuntu nara konia marua gane tukamubwata tukaenda tukanyora mo DCC akamubwati akanyora mo elio umuntu nuko niara no maene na bwata asigari bakushirikiana na barabo tukamungule simi tukacheki simi cha Jones tukaramba sigari kibali wa kresimi tukabosara tukabwata no tukabaseli igo atua toko irene Janet ese kintu kiabeire na ni twanyoro information kapisa ngabantu bitombale involved ise kintu na bana bajibu saba assistant jibu otoko babuta ekiara tenda aburi Kevin uzine boleta abantu barabaruti abange ndi kuziya ko tora abantu boleta baraba assistant jibu umuntu nyekazi yamuzi nyekagenda tukulichi base kuri santu bakoni buza otoko mubuta tobe ko muntu ndegasi iyo mangana yere unabajibu abo bande batene nika Kisii county abande kine kiagera waje kugambwe kina abara bembasa bayo toba butegazi tobe kabantu bande gazi ine erenjira yo katuranya ko lenda abantu betu kureme koneye ya mangana yijibuza no ko egwa marua na kwa kujibesa abasigari n'abajibu n'abasistant jibu bamenye kuligereria ensemo abantu bagusali binyoro na maru n'ebintu nebi wate orenga batene 11 kuigwerero nye ko rumuri wotisikali usomo chief usomo assistant chief banyako kuweba chayiga kwa ukende waziri noara kiao gereriko yotokwenda se Brian Nyachai oyo obucha kuli swalnere kura sikitasini kia Vuna Radio. Brian ko Radio Vuna 102.0 FM ekene nklinga kwa ene abakenya nga ene mburwa kura Gusii wizara ndio nsigwa tachire obunyasi bwa gorokire ekenyambi kyarurukire kubwatika nisi keyene ne kwa nyereko bagokoro waziri timaiti karutorochie obochori bogocha andake nori kogenderera nayo kyagara kagetinga morayo nde bwensi birengere bikeranete tako anja gokora imirimo gutatigaye gose andake igoragani obwatigwe ebirandi elinda ndake oswase ensemende liboriryo mweryo abanyenyi bombale bakineti gwebirogo gwikira omutinyi 10 barenge kori omushahara asekerengo kia inspector kurende mbali yuko bwango igabagate bgunga omushahara bari gwakanu andako kera na insutalie kerengo kiribanya rituko baba gukinigwa liyuko lya ligetu kitarike 27 na mutinyi 11 kurwase abisyo mu inspector general eliari ko baboya nga baina nebuya ama kuba korokya kisa abetu ko baba wa upgrade timepigina kyo rokerelinga ekanumboro asenjera abanyanyimba bakinigwa ebirogo gutsenjera kyanda kabisi abanyareko ba yekogororo muchando yo byamana Brian abantu baminto andongo boli bali swali botambe itangani otoko yana ni twenzi byo monnenya sai me to ko rapa by the way tali to ko kora chinguru cheto uzeli to ko ye kora soko nyara weito tutwe kawanyene no monnenya sai otora azebi to kora ndoko nyara kwere credit ntwe katanga kinga wono inje na korera Sulemani se bibire kara tuli bagaboli nya sai gentekamo gaboli nya sabo ngaini na kingo kora no ninje kara litu ko mambi ko boli nya sabo ngaini mwana no ko anya sinko genda ondo mbwato ko boko ngoro kinjira ondo tayo bana to karanse ga Kevin nayo maide ngeo jakaba mambi mondo maide ndo jakaba mambi nya sai bwe igo njena na kuziri toro itukuli ndilionzi nengere ngeo jakaba mambi uzingo jakaba mambi ende no mane nya zaga te base bibiri onye jeni jiro yaranji bwe megondo na ninja na ugwenjara kani ndumanya bantu nya sabe ke toto chekwe chanda to gwe chandira mone nya sai nero maide mirobili ito na ina to bange na torokeria njira nezo mone nya zara torokeria njira stoko genda we will go there as long as to ba bantu ba korere kene nende tokole mirimo azenjira
irare tesiko ne bakase litelia tata nyasaye ndobazo gwiti litelia nyasaye setintira aso gokora bokora kora buriana lianani okoigwe gazi kwa kole gazi nusu nusu enzo na ri munango te antu amindo utambe to kora iguno mugusi ke kora bagusi igotoma nyega ndenze ngima una abantu bakoromukia no ruga ogende Texas ogende Minnesota ogende kirase mugusi okariza ka no yole ngong yole ngatarongai mugusi yole kitaro kuri mamugondo abagusi na antu amaikande una abantu bomukia ndundoli bantu ba basabere linchera ndoli basangami no ogende Nairobi arito konyara mugusi ubwate sanye paro kusabera mbuyamo nawe ni mesi aye ne wiribaro uzao ni bizukali ne wiribaro lakini yanyo lebeza yeke na gene neronka mongina ko rusinye ni gaiga yangozo oso egari mega utange ogenda Nairobi on nyini cyali no nendere mana kiregento ogorera bana ba ebinto oletanga ogendera mama ngine tinje mama mongino mindo igari nko honya mabera marurano keroka ongorere penziri kuruo naje kujire skuru nabo twagine tigugo baguzimbali abantu banyanjara njara una bakora kora kigazi kinuzu nuzu ngenze mbaligo so eze tu arure munanya zato itiri zato ikiri yotoku mwene nimbia mono nambemo namba ibere eze nyasago toira intuye to goteba iga obe koko kwae use ngoteba iga njinga yanda be koko kwane so koko mona nyasaye eza kongira ngende liuka monte kotara ngorto kotare kansanga I'll go where you want me to go, dear Lord. Yes. Of mountain or plain or sea, I'll say what you want me to say, dear Lord. So very go. Ngeke thinking kono yo to cheke te kabe kwa na waziri ngosaba no hekero goteba igoronga ayatuli kukumiringa ngikibujiko bafta maybe tamwe ye serikali ya Jubilee lakini kuhara iwekanira chinkwana cyo goteba usukurigiririe gotia president ya Gurumaya hokonyora nonde userindo gatenga nayo kora buguli no which is true Roma and by the way telling an ndongo kana ekengi community you see unango de ya uzibo tambe Uhuru Kenyatta president ya Kenya no mondo ubwate amaskania manene za bantu baito ezike uzi president ga honde nga isega ali kubatebye kara bali ukina nga bali goteburi mama yali ngenga muguitwa abantu bali baito bagutigara bake bayikoyo magende uzi no abantu baito bakari na babwate liyana liringi za bantu baito yango buli butambiga president weja konge ga ise yangete buninganiga omonta akwi mugi imagine akwi office ya yeme omanya musukura gutigire binde bikongwana cha musuko go Thomas president jinde no tomo mondo otegenete o mondo president ni ondoma buna ondoma butambe we ndeze prime minister ndeze president ya Zambia buna jor buna ali muma ondoma mnyoka Zambia ndabeli egenda ali kwana ngenda kwana Kagame noke omonta akwegene ngenje kabirenga muneyo na inde ayinonya ali wetiringa ndo jake binde byao na inde kabere injegango bwati buna kontebe onye chimbara tereji chaye ngo bwati ko buna chiriko na chiko garanga chako bwati webirandi nyasaye ngo saba imbi bwate birandi ibo kongo amen bibaza ko binjolia ko nyara abantu bayi biyabona waziri tona siriswali kabere so bono liswali ya kabere igoro ya mangana ya wasikali ya wa ke weme mona wande Kevin tiango tebyo wene nende abantu baminto bategera libonyi wete bose bali muri grade TV amabuli orakora matem form 4 toteba wene entry grade yoko gende university ne C+. Yes. Troje. Tonyo le C+. To banya ko ndo kora to banya ko diploma nde onse. Umanya ko ende university nde ondata manyiti. Ojo magene degree ko jaga. Odenga njinga na ko degree gete nga university ko kuzenga ki university yo zembo kana na yuji ko kuzenga ki. Oze university what you know ngendo kita wenete. Ngendo ki amajiko ya serikali galiga. Onye ko ko promoted igori degree obwate. First of all, you must meet entry requirement in the university. Yes. That is what it is. And you know, entry requirements doesn't mean go the form 4. No. It means form 4. You have done so many things that have actually moved your qualification package also at the university. Wakori diploma, wakori course, wajira Kenya School of Mass Communication, wakori certificate. So cumulatively, they actually qualify you to go to a university and do a degree. Bona ye umanye abantu bane bali dinari ngejoko nani nge minister education ebikonene arore tani was okumi omonda ka denga abwa de degree ngaso omondo yo by the way naenda kabeka bana ore the certificate kuru was in Costa Rica
certificate yo attend crusade elikire kwerende elikire in Greek bono liyese ngencha abantu bale Spanish elikire Spanish esenje bono li IBC ere bwango wetia umuntu no awaka matitiri yatanga no ngonzi kera mulezi kwa nzon ngene digiri bwate ko Costa Rica bakamwetioka bono later on bakamya kututomereza degree hiyo doire commission for university education ona ngo minister which said ngabatebiri yo mondo Spanish a interprete ngende to anyene certificate yo attend crusade nero monta bwate nga bono nga bono isanire koba enga ni degree bwate you see paka gabe gabana let's be very honest about this thing mangana haya bazigari what I think is happening mo inspector general ga chikuligere the promotion things ya akore tu akanyona nga sanara mama cha akore kanete is those regulations zitabwate tuwe bono okolenga eri koranje orakora mamojorero wokomenya mamoja hii miaka yonse kuikuika segete ukarito kulia ulike omena very bitter pill correct mistake to baza constitute tradition ekero zo constitute tradition nga go promote mondo na aleta certificate ende yonse mambi go to ale crisis by the way police service monta kwanda ozo asa tiende yonse ime oja go jene ngento oda ni bade degree promote in the process you mess up the whole thing so a correction you mo inspector general akora is the right thing to protect the institution of the police. Okay. Yegwekanira buya gagitinga nona baligire na bategereri ba bwatirenga inkikia gendera usinkigendera taigoro ya ayonsi akorekana abanyanyi bolwaringa yasekera ngo inspector kuyeri wo segoi tukiwense goika obo constable igotwirane asa maswali na inde igotogendera te ngambo no muwaziri ngatinga chinsa munyoka kirikigima igotokwana baka Kiss FM tomonyore igakuruka MC Dudus Italia ya kiwanda timu tinga na ancha rero yes Dudus Yona sana bwana CS mkoro kwa Elijah Kieri bange bama na MC Dudus microphone beka ngana yes ngokora na Kiss FM 94.1 enkayo mu Gusii Biona sana CS ngicho konya liva ucho kwa ne bitasini bya Gusii anano chiredi ni TV wakwanira magendero alia achire Gusii weteraye n'abarayi bande nabonere botambe siasa njanya kubwatukanirwa mono n'amagenderero barayimbara okerokende bakwamiriye serikali bayure kora sebi korobinde kerokende kogotebanga nole maega yabana siasa gete batebanga ibuno mu waziri tubona leti gukora siasa ekigarari chikondiri wanchira timaitinga ebirengere bya ombire byebi igoroyenga neyo tiswali elia kabere obo bumu gusibo abere bugo kwanirwa senga kientambe twarira bana siasa bago chama abande bamera Nairobi abande bachaiga Gusii asenge njokero kende yokonya kurigire nganga kyo mu Gusii yako baamo abande batebanga umugwaziri ito Dr. Fred Matiang'i igata kirikoba omonogari weke bumu Gusii abande batebanga nyagete nero omonogari timaitinga kero kende kero kurigire abuno mugwaziri nkyura kwanire gorenga ne yona ine obumu bumu Gusii mboleo biyabona sana biyabona Dudus bien ingo karatole siasa usentole kora siasa maite you see Kevin egendo naro ranges sia abantu abange ba siasa tali bonds abantu bande ba siasa na abantu bali very dishonest utali okolero bwana bali bago nte bono ngakora ndi siasa 2017 otwala kore mesangana ori ya Jubilee didi na okora siasa according to them wana sengi njontali ko basasima bono no siasa ngakora let's just be very honest about this. Yes. You know, again, thinking about okora siasa okora siasa kero soka isiko no ne constitution into whatever whatever president ganda kwenda achore ji report choke cabinet bantu batabwa tibirenge likende batabwa tikende batama itikende bakirete buna jibubu saigo yani ungamane machine yako baswitch on kwa switch off you know I mean surely nambemo no ngibwere usika njero mwana usi abantu baminto bagusina bwa manyingane nimbo ate responsibility I have a duty for the abantu baminto njebuna ndoje no be serious currency by the way is one of the highest in the country. Yes. Okuli living do na yakonyo ji report ligire tunenzere no ne chile chobo tukibutuko abakambe barengere tiga bali barengere tiga kyangwa and so on. Nimbe tinkulera abantu baminto ngaki abezi moko yana ngo juzira mole ensegero juja. Ngazi kile ndabe ngokore so bisi. Nganye ngokora iko awona kolere siasa and so on. Ebine minto maite aina mairu mache honestly speaking na ndalige ndo mondo kolenga no ni tukelmo. Abana abantu babugate mejano yabo yoka n'abantu botame bakorawa
nebitina nebirengereri bibitina yani wenye toli na barabu ostoli ko basazima ostoli bakwana ikwana hanu mobisa onye ko batokia ko basazima ko bakwana ikwana hanu montomuya 2017 deputy president yo monyene no twala ko remezangana ya Jubilee nere dinare ko siasa twala ngemezangana kuziga to wetana ne president twenziyamo dinare ko siasa bona senge njontali group eyo yo como sazima bona siasa ngokora ina mangana busa lakini asiri chikona kilota ni chikon by the way ndiko ko tenia wa minister ambazo ko siasa eke ndo tutakali yo kana the constitution no ko be member ye party ko am no ko to twale office ye party ekine gyoke constitution yote lakini otherwise cabinet secretaries na CECs ba counties mbona exempt by the law ko participate is amangana siasa na keko era batana ko enda court you see onye ndi tu abuneli jiko by the way kanga bachire court to jikuruzu bona bana ko enda court bona liba waka enda court no bona kwa ko monunzu ka ali boza yo waka kwa no ka o ma edo mondo Matiang'i siasa ko ranzo you see igwiga ndobwate obusibole buna ba Kenya ekarto kwana ngaki kero mondo tusike human rights yabo ndunto human beings lawas ndobwate human right no uya wana waziri ngana kwere ndamangana kotebiya antu bami ndonga njendo chitokolega bozendo chitobe ngenje kabiringa mune eitali siasa kwakora ekine ngento kwakora buna omonto ole responsible sa bantu bamwabo kora abantu bamwabo nari ko bayibera sometimes ubobisi obisi eli ezina mongo bera abantu ubobisi ekiara uyo kugamba ne tole ne ryoka na mongo rali no njino tijite kala ali lojoya ama yankeli kiro tingo bera abantu aminto bobisi batebinga ende kenje bunandoje ngujage ko genda tangana ujo abwizo moko yana unguzirole I mean ingina sali na banga ndabinga ki nganziye zanga kora 2017 no twalinga na barabo to kwane mezangano na barabo inga ki inale kora ziyaza according to them yani abuna abantu na take serious. Okay, tona so Gusii. Again mangana ya unity ya Gusii. Yes. Eso korra kwane. Ndina bora yole ni the wrong. Umaite inje miaka yana tili menge. Ihango diva to bakaka ba Gusii ka bara baito. Bonzi ipi and I listen to them. Naba bolinga kinuroje. Babo sene tongeli umhako bule umugaba no itongwaye. Ababonzi babo kongo mugeni. Ze gaba ne to nyamira nyalibo. Yes. Aba bolinga kinuroje. Naba muri abandi baminto bonto nyugujera babonyonka babarati naba bolinga kinuroje gende toka kora. Eso korra kwanenje. Umugusii yo mugimaranka ndi file liko tale para. Uzo Gusii yo le mugondo ko le majinsa kajaye. Aba Gusii twenzinga motole. Egento keronga linga ki abarai bakona kuma ne roborai. Ba ko compete no mna wono mokonka. Mo oranyo abana bali tibarongo moko kongo mungina moko norobere. Yes. Which is okay. I mean, you know, what was the democracy? Yes. Na baba ndonye kurwanira gende ke tokuna. Ite mine tinga to asari jo Gusii ko sando asari kire. Je tindo actually so akoro mine enga kie ko bwabona jinga kijaitire. Abantu bayito nje ndoje bonzinga ngamotole. Igere karongo enda sande no ne karongo ende biro na lingu izo nyali bali masabe biro last week. Abantu kerukuli abantu gari kerokwa na abantu. Nabokuli masiyo y'abantu chinkoro cy'abantu nenda boko bolinga kimutageta na mutageta gende ngenje kabiri bantu batayati gatoba yamo tweze ndoje ngekanga yo Gusii nelinga toba yamo twagacha ntubaze kwatanikana munamase mangala inga ngomonogeli Gusii ko zengi let me be frank with you my binde nejiza to salibosa by the way abantu bayito ekerenga kire ke bako nanje kinamba manyide ngobaroje batageta abara in a particular direction neinde buna yazao twali bagana ndi buna tokona kagende ngenje kabiri ngamne twanjane nainde tusikane abantu abonsi people in leadership kora we ndokore you are first among equals you are not better than the others abandi mbaro abandi bakubwide gisembe emyaka na experience Very true. lakini you see no nenjire lyokwira no como se menya sayenga onye ninje batebire nkore gento gete I will do it na abandi baminto twenzitole yamo so inje buna ngorora tindo chiboko ngonde bwenzi mana anda bonya chiruma ruma o nyarwen kuma na bano yonde na magana boza yumuntu kene ngeyo abantu bayita bange ngamotole igendo kero ne ikina ote igyuka ngaki ngo buna tororo bere abantu bayita barayi wo bugabana bwakisi batangaziru abantu babutagete uzembatana which is okay igyabona toyiboire nindu bwata abantu abange basometa bona ndika basoke getibo nsaba tojoro muntu yomo nyenzene ndikabasoke bonse nane tojoro muntu yomo ngiyasali ke yazali obombo Gusii doesn't
Biyabona sana mwiwereire abagusi mwensi ndonsi asema gutuka sibituo byonsi mugenda kurigiriria na gutegerera kurwa uyu muwazi Dr. Fred Matiang'i ya kwonire bunare no matera tari kwa mugambi mbwanje takotebanga turi wakiru matitiri abagusi mbanali tigo yani umaite bisi abagusi mbanali tinge abagusi general n'abantu abalemu to kwameli umugusi ngomoseri ngomotebora ngomoseri ngomong'anyi kuru omong'anyi ng'ayuko mulira abagusi umuntu agokani ng'ayuko ngira nayo maita baka bagusi yagera mukwana mugusi mwakazi gito mwaka watenga tali ayo kondugira no mongino no kondugira yes ati sidi boso what matters nilinga tiangende njenga so mongino ne mbero ngole bintu bingwe na do bindengete that is it na tingo cha koleti abagusi down ngambe njo muntu mutanganyo mugusi ngona kuma omana ngona complain ngobwa no nyabagusi bangira na opportunity ande balale no mwana obonde I'm standing hide ko tena gango begera ini busigali ndokoli erizo njana kugiteru jitairi I'm telling you my friend ni janya kemo kinyalizo lyo mo ikango mielizo uya kigima nganga turi kuranga tinga maswali kurwa sabaliki bari barengiga erire ne no tanless gusenga onye undu bwateline nainde lakini nanjye tiganda kuhuriyo mu iguru ya siasa wakwana ekero tukuna kwirubiria siasa na no bwato bwane bwa buno muwaziri buno mugusi guturabuna wateba abandi babere bakuna kumonya byama byo mugusi bomu mugusi na kiamangere kyarose gwangoiga ekibakango buri asinge nchabange bakuna kumonya ngekiamegine kiamatiangi iguru ku UPA maithe mbona ba chinkwana iguru ya buna siasa kujiko ya gusine country mbona jigenderete bara moroje mbona batana kumera na so on bona maithe ndo ja gwetu ka jinko bugekaga to ja ka binde byao bitara ikiru esibiwe ikiru maithe mbona mbona roje parliament ngende government rijiko roje coalition and so on ngito ja gara jinkwana ejo ijigeri tara amende dorenga kitoko gena yuzina nginga tayari ando amindonga ki idole mereli togene ngora chiroko abaka ka ito akuzi bartebi chiroko musi genda ngora we will get there ndoza kuchiko minyoka to stebe rekanenga papa wengenje kabiri ena otenga Sulemani karonya zamo tabetinga boli gento tagite no bongaini ya boli to boli bongaini yasa to ro kyo bongaini to be hamo n'abantu bande ikere nzi bunanyi ruje kugenda kujibusiga abantu abange beyongoire bajire asa amo nenda abantu batagitense bunankoranje kurwe service elinde abantu bale nambe ye mu Kenya abantu batagite stability ebakwe boli bunabona ndo uzini to stability mo obotoereru nga mboke mambi luzi mezi yana suneka nyere mpaka Nairobi nyoni ngina negoja mboke mambi luzi njane yangoso nga Nairobi na ngina negoja nambe yemo namba ibere asenge njo enibo bunabona boli mo bahokea abantu batagite obotoereru ngene ngoro mu bwana je kabere ngong nga joro ngini abana bane yes ozi kuri chukuru chire private let me tell you ogenda kajado chukuru chire private yoro ko chire ite chaba gusi uzaba ikoyo ibini biazara abantu ito abikrisko pata ite kukini abantu ebi genda migoli yoro bintu abantu ito akora genda kisumu yoro bintu abantu ito akora ko tutagete omuntu ora garanti oboto ereru ense yaito nekeko era abantu na kuligeri bona abantu na gukwana bali ngona gukwana bali bajira hamwe nzi kunya kwelingere onyenze kwelinga tigana into abantu abangaini togende kujaleza abantu bale tokaranzo tokamena abantu bande tujugwe tokoza tokwemokerera ligoro ngoma ite ngamono nganje ndakana ujiga bambe toka tole para igoro nabo kusiyo maite ku history tigante begenteke moiga nduntu ana koba ase serikali etali tali njo mondo motanga nyu murayo uzi ngoje kuruzia babuzi ase serikali mbaira ase serikali etali korunya mweya koruzagini kuruonyonka kurunyachae paka boniga baguzi mbana koba isiko ya serikali tali njengo cha kuruzia babuzi ya serikali mbairoro sana ine eso abantu bakona kumnyokanza ikero mokuriria abantu bali bagwetaga bakona kumnyoka abantu bali nkorra muri kana abantu bararose serikali tochukubwati abantu bona bali bakona kumnyoka nginji kabiringa muniri abandi woshi abandi nkiango nkorra muri kana abantu bararose serikali nduzi baguzi ya serikali ezo urwa doire pakoto ire ikero kiayenze mono tukaranze umaite yenga munu walato mwana umuzibi boronge mukaranze ne umubeke yakaranze mesa toragera naye umanye ko morara mali baime umuntu twarengeneza ndiya Rwanda ndogenda mali baye bona mali bakwa kemupira mali bali esike no alega ali se chabu yechise igoro I mean ngiki yani ninjengo jakuruzia baziga abagusi ese tubabekiru eso uruhato bekirega bone esa abantu bakona je kineze country ndokorero bwene talinga njengwe ngwete bande
esa abantu bakona je kine country kire kine kikona jwe country abantu batatogoze bana bakona je kine kyo muguzi no yomobo yes manye ko ruororo ogende gukongera guru idirisa so Yora sana oyore na semi jiri Sulaimania indete ngoirori engane sana eri Sulaimania sebete nyasaye ngatinga kuigwere na kuburi gori kiameke kia UPA no eto chieti kwenda direct tinta etiko ko beterio ndabo ena tabange kia wana lia ndo ako kambe bindo tinta etu eso ya mangana nje njago kwana mangana ndotara kamana bantu bonse bagusito yona sana igara in Botambe I am very consultative Kevin no bolia baraya bonzi bagusi bonzi be across the board onde tayo inje by the way mondo tayo orobora igusi gandali gukwana nere okay abagaba na baito bonzi abazene ta baito bonzi women rep baito bonzi kromondo onde tayo ndali gukwana nere ese nginjo nyingene denga gotora agende buzi nabantu baito tole amo aba mona aba mindu na wono haraji no nyonka to nje ine to gukwana buya ngo babulinga kinu muroje bande etoro to ende abaza bonzi abakaba bande bajire to gukwana kamo abatali gukwana kamo bali ba elements osinmenti okime and so on so abantu bonto na barabu ya serikali twenzi buto te ko bangezenze ko ganda ujitole amo na barabu gotole amo do kwana to tebani na kigendegere na inje tikanda ategerera mo you see ese miaka yana bono babo yonde omwaka madunda na baro munyakero obwe kyomekia bagusi abaka bali gaze to uzi abanda bakongo babo jare kangwana babo John Zimba bantu bakorere binda matuka mange njagwe duka jingo bwe kama mingo mnyoka izikali abantu bakubi mwana noyo nabwata banyene utengwa naboli abaka bana baboli ngakinga kinu muroje gentegere narangira amura bonzi buje kando naboli ngakinu muroje simba ngakia kwa regende onyonka yanga kiroje mwaka jiminga kiroje bante biriga ajiga jokirega kusagenda okorega tokende buzi twenzi tole yamo nabe wende ko bayo tinda duka jingo bwe ndo to kwa mangana byombe tora kwana twenzi bitu wane okay biya sana igondoche Ailino Charo kuruge FM ateneine amaswali to batarayarira ki kwali bagaye gweka uri swali elio alafu toye muwaziri ando narubate okay batatuboka kuruga butumanyago imbwata libori liria rekanire kubori gwa no motegereri yes oyo tegerete murundi oyo engana yabanyaruka bakenya na nene kurwa sorgongo rwa Gusii abo bakogenda kurigeria se chinse cia bwarabu babeire bagochandika babeire bakorera na inde bakoirenga kientambe ekera batamire gochiemba sikoira ni gocha Kenya wizara yao mirobiriki yabekire nga gochibwango igo mwana gatebire nga byasinyira na minyogeta kwenda kuirigeria baira na nkabwango mirobiriki yabekirwe bakonyo baira na bwango mwana Ailino Charo atio to nyora maswali ya yonsi asobwamo yes imanyikana serieta Biamana sana waziri ankoro kwa Edwin Nyakango kurwa radio Kisima nanya watika gotebanga karokende mirobiri ya serikali tuligo ikira ni wali morioka murobiri norororo uri kubwatu kwa guchia sumu na inchi kubakonya konya wali stima umanyikani muna last mile akarokenda asebi nyoro babere bakonya kwebuli nga ndika baranyore nonye berigetie ngana kiyao yogose miura bwatu guchia sabara biamana sana waziri biamana sana liswali ya mweli likurwa se dudus ya kurukisi FM biamana sana asentunda yende waziri nko abeta se ministry y'ikisemi na goikabona twarore moko bwatera no waziri w'ikisemi Professor Magoa asinge njoko ni ngangu kini muri kisemi wango gatwarore abana bago samba cy'isukuru bikoro ibi yabeire binge sana nyayiga gusimbia rekana timaiti wizara y'uburendi bwaime ngakiye kubwatera ne wizara y'ikisemi iri gukora inganeyo biamona sana biamona dudus waziri tenjakere amangana ali eri nya boli gore abakole menemo Gusii abanyaruka nkora genda ndi nabatebi no mugambia ko nduma Botambe uchize prime minister akata unyeze prime minister ya UAE n'abantu bande ose king na ira mangano egendo ke wenda ko baneke usikulire by the way jikezi ji reduce significantly asenginjo nambe yemo tuyigora immigration office Doha ne yende Dubai esoko genda directly kwa raseliwa makaratasi yao ndi wakonyo yo twara bakongo mondi mwezi koko genda ororo service yao ya serikali ya immigration abantu no bali abantu wa Ministry of Foreign Affairs no bali na Ministry of Labor bakokonya Nchalengo kuruma nchalengo ro bon to igire by the way ndaro gato igora bana oneka nani gato amo the other day na negoro bise immigration ro egendo kia kuruma gantu wa to biseju na mbeyemo na ni kuruma ga mai abantu bande bali gutumia
employers se biro jikolika bantu chi agent ya bakora mondo jaga ulika bantu atamanyikana tiboronge kala to ni sisi serikali nga utaraja Kenya kulika bantu uikoba registered tumanya eningo kala kwa toira makaratasi yao tobuli serikali ya UAE umondo momaite ekiaro kulika bana wetu kurwa bajo nyora bakongo nera tokubwati kuruto chaka kubwatira ningi nchika biringa mne serikali ya Arabu amangana ya ajire nzipo kongu sana nendera matukana bakogenda unaoneka nali nge doha muisonde abana baito baguzi kwanza bali munaona kata abange I was really impressed abange bagante buna auto majibeza go janka and so on and so forth nende bono tuba to busy nene immigration is bakogenda bara video ndebwenzi okole gasi sikali motebi amanyo bisi ya immigration yesere egendo nyenge koba aminyoko a register in fact nabo munamono doha umwambaza abwate bakenyomba abegetenzemo umonteza ajiro bwato bokongu akube kurara onye takunyana kwera na uchisa ko legasi akube kurora roro ilindo oganyira abangana yako process onye makaratasi ya asirire ozekende kiabeire and so on and so forth nandi twachakire ko kongi bono ji condition uma de serikali chesiko twachake ko kongi ji condition ko batiana iko to sign ji agreement onye mo kujukulika ba Kenya this is what will happen we come on to kujukulika ba Kenya kuruga agent ali itangan to mo register to mo certificate lakini tutara mo certificate tutoma makaratasi ya ese ino monto dai gozo mondo mo manyita ili na bakongo bo tokea we are able to deal with that again to kiali ngo karenge linga eso okorero boene be no ene serikali mtu alenge serious about go konya mangana ya ba Kenya and mtu alikoligeria mangana ya uchime mono but then you see your mind china baje ba Kenya jalenga kile njini jinge jalenga mbona bana babira bange unaona mind doa yoka ibwata ba Kenya 42,000 bako legasyo and it's projected nga by the end of next year to okora World Cup kata gera twara ba Kenya almost 100,000 bako legasyo oromuna china bajiko kina nego become necessary no serikali yebange ndwazi kwenda korekana bantu bosakali eza bana inji baito bako chandike ngenje kabiri so I think montone menzi obwato mwana isiko gali motebi ali yobisi yabo ya immigration yesere agendoro aregister atebekere ntongo mulige tonyo bwato bakongonde bonse tobwati na nto ja ko insist on agreement umuntu goja kulika bantu zeitoka tokorozi agreement nene serikali ya sobo onyo bakongo toka to agende so mwambazi tobo toma de umuntu ozere na lige to mwana okuruga ojire ku street bono totebya mazwali what you are doing egendo kende eke twakwane gore last mile my friend estima na hende bono to hane baadi kre president ya jora yeko ko mo assistant minister of energy as the last mile at gete bono baziga to iziro gukora comenta sto ale comenta za gwete onyo mondo kabwate asata ke the connection ni taraba tebi mujumbo onyo to igero mujumbo tebi mu DC gozo mo county commissioner so that to bugati gabona na already by this okoro wene ayeko has done as a very good job kera ayeko bono to ko makeze Jinde Jones na baguji bwati goja last mile connectivity obwati classic case na wate ne kyo wasiga ezo mwishimo obura chita kama debi kenyogete ngera nyora stima iwi buna chandegete transformer teyo within 3 days also banyo transformer so ndobwato bozibole aliese totara ikera karu information onye to ikero mujumbe gende zo mu deputy county commissioner wose gende se county commissioner ene to bwati ngenje kabiri ngamne na inde kabere asenga nyona ngo munyakero gwe committee li cabinet ya Kenya Power and Energy ndobwata bono we are going to get more energy and more connectivity era ine ya resources to accord egorete go evacuate more powers more power kuru the wind power lo yangalani wojaga and so on so which means Western Kenya wanongo chiko very served even with more access so onye wakongonde bonze bororo agerete report to come notes if you tell me even today I will go and talk no na yeko batemeko konya as a sitwa amane jisemi osambu school eneme jande twenzi buna bayoli itangani kabisa ndaraja akase ndaragende sabalimu amane serikali bono unango tebi ndo utamenga abalimu in special school principals nabando wate kazi enkonko bonde bwenzi ya sensei ekiara you see ayekemni abana babere osembatuto ebaho konyara bakurusiro meme kabisa esukule ko yoru twemuki abana ili bubiru zero mo principal okisi school Fred Mogaka tomatenga Fred bana abujiri bubere na 100 ose 200 twemuki abana jiri bubere abanyaroka tore principal yazronga
Ndubono twaira nanga uragera akunywa maruna kana gukwana kana gukriticize abarimu. You know, and so on. No mwarimu gabwata abana iribumbiri yakorageri gatatu rituko. And so on. School principals baito babwate gazi enkongwembe twende kubasabira kira rituko. Njimuna nkora abara nyone ndirong lakini njimuna nkora nambe yemo mistake tu amenge team tangani na serikali wekeja yako jinjige nteke kato jagita magana nga free education, free primary, free secondary education abantu akanga bono ngabono mane school ne serikali tenda kuboli Kevin kwaroli renga ki ese chukuru ichonzi bichiko sambo kwalenga private school te nona yamo ya Zambiro of course no ne yamo private school te nona yamo ya Zambiro aseki asengenje private school abayiboli bawaka na chibesa capitation ndio kurese ministry education no moyiboli ga tebe mwana wa yabona tata le onde kana kwende school nga ayembora moyiboli school kizu kurmambie to wanega ozo kwara kende yonzi kiragere mwalimu aho tumoje ko ngoi ochine sanduku ya ne bintu bya gera ntimba azanga da kamere bine school ochega go burgera bandabe janka ukamere na bantu bande choma buno mulikwa kere ine ro anyale a private school because abayiboli bawakana eba take greater responsibilities abana babo lakini public school asengenje ya capitation and so on na magana free education abayiboli abange they have just walked away from their responsibilities abana bono ndolko bade. I talk to school principals all the time. Let me give you an example because I know we are completing. Yes. One school principal told me she runs a national girls school. She told me every holiday gabata between 20 and 30 at the end of the school akorageli but aliko ina konyara kwenda sobo asengenjo yobo kongo akale sobo mwana yomo nginojiro sokero montonde nando chakero kumuita nga montolia sokero den kumwadi mayale bono mwana na chekira nga delta ya school baka nanga ajina kuitura ngina omwana onde ngina akale kusenga yakaro mwana onde isea ko itangina unekono mwana ra tiambere school emejando tobugate tu abere to kweba chatali ko kwana is parenting mejando ya Kenya gaboni gatali abana tobugate is parenting. Parenting is the problem. Nana hatanga school chikanza chizo Jones emezikiti tobugate na NSP to chago deal na magana ya parenting. To isi abana baito kera nyasaye gato eta abana to bakini. Ndozo kutikera abana ngana bali muto kutikera abana and so on. It doesn't work. Na ko tebiga Kevin in David school ya moya private ya Zambiro. One private school. Aseki because they pay fees and because of that parents are forced to pay attention to their kids. But you see na kubatevinga mokoleke kiara mama idenga any private school ko samba mambi no kubwatwa wakana tibeza lakini public school wero twagana tosangire tibeza 50 million 100 million twaja kwa gaje school and then abana bemo kamambi for a small excuse ngabangire correct TV ba sambe school and you see bible imolo ja mamba tebing okay ne was sambe the school ona aye korra tole lakini akorete na tindire de dina lenge education nga anyimo ko samba school azinyi mutata itia matemu omotenze no kokorera matemu bikokore tolo jugwe bacha en was sambe school eye sambire ebwa de libu no kokorera matemu pako muntu oje buronge obubalimo buwo bosire. You see, we have to be serious, otherwise you know tunako ngenje kabiri ndolo konya bana baitu. We are just raising abana batanya ali wekonya noja ko batigere nibo noja ko batigere bintu byose ko ba ko nyara ko birenda eboliga. And that's my last parting word with you. How is it that private school teyo ya Sambiru iswali rikonkagima guchaso muligiriri to ngagitenga kuira neri iswali ribuno muwaziri abodiringa inkige ko ranso go sambo gucho school chonsi picha biri chigo sambo to biri to kumurekera school teyo yo muntu nyene ya Sambiru lakini chigo sambo ni chia serikali na bakonyara richibwelio na igarure changamoto gosigarure okuburi guchia sabi buringa eveke angena abana bawo no borari bwa matukaya na bwa twaruru muchando yatukorerega bwo na inyuranga igotwaringiro muwazi Dr. Fred Matiang'i kurende igotugusabu kwabiranga antunyare tigutwara mu PS Susan Muchache na bigo mu Solicitor General Ken Ogeto uyobonete wikaga gusobona twikaga no muwaziri lakini no muwaziri naika na igo tuwarenge live chi station chi station TV Getembe FM Ndizi TV uigo tuwarenge ase Minto FM Radio Vuna Kisi FM Sayari Radio na bigo Igesa FM Inka FM na VOV TV na bigo Sense Media Online Kisi Hot TV Inka TV na Gusii Global Radio
Waziri utaragenda igon kwali bagasingi cho no moyega ninga kiyemega Yesu gukune na Christmas no mwako moya no tuli gutwara ngakina indora che ande yake gukwana bagusia sentira bune yiga uiri enga kiyiga ubagwishiri gusobaga nelia maya enga Yesu gukune mwako moya litani kabisa ngo bakarambu yabona baliki baito n'abantu bonsi b'iki radio n'iki TV asoko ngali bageria bene mbuye mono sana narakonyora bagalinga muneli ngakia etire mwana nyaza karanje na ni musko tunyali bagatogendera gukwana n'abantu baminto mbuye mono namba ibere kango akira abantu baminto bagusi bon space babitambuye mono abagaka baminto mbara nabangi nambali abantu mbali bagontumere message uzengo gana na sara menalingo josoka umuntu nombato akoboko ntalero ntenga tatango gusabira tuli uzomu gaka nanyoro mwaka bagaka babakoro ba pastor muronya balenge abarandi amatuka idire bamba bato akoboko bantenga tatango gusabira tuli nyazaya kubwata tiango tebi Kevin amazabayo naragere tuteniniga obora ibwe public ninge ntege kongo lakini ngoto bwato kwege no konena zinyasaye nga umanne nyasaye na bwato murobulia stole tuze kuerwa na tutende bakongo zinyasaye na bagutoroki enjere ndonge namba isato ango zabera abantu baminto nganya sato konye ekerezizo ni Christmas yeno toko sangama na chama techeto tobe keavu corona nero igende kana ne moroji ga jakiri kwemuka toke anime zangirika nyoko bamo ikiagara muna mono bali bakuruto kuruzi ko Nairobi na Sande ndoletara abagoto baito nkaiga mangana bachikukwa and then so lakini na ende umaite you see ikebungungere pastor Makoli anje to somera ngabina ngagiabina akoreta kuno muntu muriri ngagiura kuno muntu muriri vaccine nero lero ogo etwezi ndani ekokwanye ku corona umago jaka mangana ninza mazuhali nza ukungaira nabantu badomenda mabata mayitikende ngoma itenga ngende kujwa kubetwa ngakujwa ruharore ngakusekera koletera uzinki abandi bali ontevinga onye kubwate pressure betu kuita abanyagitari bali gende onye kubwate chitangutangu nabo kugendezo munyagitari agopime muboli ngoro jenjembu yande ndabetwe akotebiye kuziyaya lakini nyetu atwalire vaccine nero wende kubetwizi ndani ekokonye noze kuligiria abantu bali nyagitari boni barwarire abangemba libo nyamatara betwizi ndani mondo betwizi ndani nabakiko lakini ngeo kubekanze nabo survive so ngekwera tako genda to betwizi ndani elinde tukonya abantu baito ndoleta amakwilisa abantu baito omohelio abantu baminto togendere kusaberana na ndogendere kubwatera na mondo tuanchane nyasaye gato begetega tokorera abantu baminte gazi na twanchane boronge ekwera nyasaye tonge tekero yo muite stole ese omwali nkoleriga eira ya nenje nkulia na monkulia liga mane bora ibwenze tigamba tebi nyasaye no munyongere igasi yangeire na ndo mbekire zambekire ikiara munye bibilia goteba nyasaye nero gukinia barai na enda bando bakei na ro ro koboko kwa nyasaye eso bogo mobwane eso bogo moita bagusi Joshua igatebeti abana ba Israeli nga tenena morore mubaza gukora kini imagine kereze giro ngo ndaga tenena morore igatebeti abana ba Israeli nga tenena morore obonde bwa nyasaye rero nkorrekana buri ndabongo tebye bagusiga tenena morore obonde bwa nyasaye nkorrekana buri ndona ko genda nginje kabiri tobe yamo tusikane muna barayi baito bonsi ndona ko chenja na to gutumia jinja nyingo nyakurwana tukire kiri buna tuliga nyasaye ngutoro kialenjera na nengo korali bikone toroje na maisa itoboniga mbuya mono Muyabona sana abagusi baminto ande onsiase mwa ligirira tikurwa na gotegera abuna tukubuturira enkwana ya bene no muwaziri Dr. Fred Matiang'i muwaziri wore ndwaime uyo obeire asika giense ya mangene nusu na intwe asukuriria mangene ukwana rigoria bokoreri bwaye no bokoreri bwa serikali wochase omugusi gwikenga kirana ndetoranyori baga ntokoletere abaraibande amonero monyene na abandi baranyara wikaga egere onyare kwimanyinga ngagiense ekorwa na hindi ngagiyegucha na ningakiga na inji kwereri bagiriga no director bwe getaseni kya Gatembe TV ukumanyinga ayuri murigereria ande yako utaramanya rero na libene tuyigora egetaseni kya Gatembe asichi county ya Nakuru ne chinsemo chonsi pichi tene county ya Nakuru igonyo yo bino karegari mumanyinga getaseni getakani kya Gusii gikire nsemo ya Nakuru na ndi muwaziri atebanga igonde ne mugoko asenge ntuna kumire rero na twakora interview naye nga nayo gerete tuwa chakonyora chi TV nechiredo nyinga Gusii monana bakwe uyamona sana na nyasawa watesie wikinga kiende uyamona sana igonkuru kwa Kevin Ombori.